procedura, pošto se pravi najveća pljeskavica na svetu, u prisustvu žirija, članovi žirija su profesor Zoran Todorović, profesor naše srednje ugostiteljske škole iz Leskovca, naša legenda ugostiteljstva, zatim Igor Banjac, Igor Selanović Banjac iz turističke organizacije grada Milica, Ljubiša, Predrag, Bojan i Stefan. To je ta pljeskavica, 86 kg i 400 grama. To je jako bitno za uspjeh ove astronomske misije. I za ovakav posao kažu, mora da postoji talent. Dozvoljeno je da pljeskavica pukne, velika je težina, bitno da je oblik i da nijedno parče nije otpalo sa nje. Žiri je to prihvatio. Jesu ovo tehnički problemi gde je ona stvarno, evo, za 9. put ispala najbolji oblik. Nije se skupila. Dobro je pečena. Sad, što su roštini izmrdali, i evo, desilo se, kao što svi sami vidjeli, na sredine malo popustila, ali ipak je žiri to prihvatio. Dešavaju se tehnički problemi, ali ispala top. Moj utisak je generalno da jesmo uspjeli, sa tim malim nedostatkom komisija je priznala i to je sad za mene nešto što ću ceo život pamtiti. 86,4 kg, nimalo malo, nimalo lako, ali smo uspjeli.